Yani lehemberi şerame şer ne başı, tücari şer ne başı. Mesela İsrail Şameci perskireki kuhane dina bakıda çareser bikin daha başı. Yani jidder vada yeki bıkı tiştek kube kabul kırın dine ama maalesef de rojlata navin da jî perskireki usa hene. Yani hez desteki da be tahakküm akıl servis de arasa kırın. Yani viyajı xısleteki hezin hegemonike yani de rojlata navin da gelen peri tiştek o tekrin eve. Ama mesele ki usaca yani mesela velatin ko به چند دموکراسی پیش نکرده به چند دموکراسی رو ننشته به دا بهتر هزین نابخوی دچوسینه هزین خوی جوهری دچوسینه و هزین کو لهمبری وینجی دا بهتر دبنه تحکم و حاکمیت آوان دا حکمرانی آوان دا دپلچقه yani hani Türkiye de bejin ya etme bulma dünyası. Mesela Suriye gelek insanı gelin kuhatın acıkandın pelçikandın tüne hasmandın nasnama van konaat bu kabul kırın hene jiber ki ve heyam edajdan mer dama kodu be yani tu zulme gibi ki mutlaka hem beri te zulme ko lete bikin jihane gavadın jimu yani tabi az şahsi olarak lemberi şerame dünyada tüşer çebez nafazın yani şerri aşitiye heri harap şerri heri baştır tekustur çetire jiber vi şer de her halde harabiye eşe jane xuyinirjandine yani xarakirine talan kirine veran kirine jiber vi viya mer gere ne pejrine kabul ne ki ama veki megu İsrail damayro Suriye de hasabı İsrail'e Suriyeci usa dnava xuda usa sekan nim ya hatan ha dedi rejim hat görtün rejime ku hat serici ev işte Ahmet Şara Colani veki seroke Daiş'i işi de ku daha tepena sekirin ani ser devleti proje ki Amerika jibu İsrail dibin navi projede ciyo girt jiber vi esası xuda tişte ku derte hole dibejin gere lugori me un şekil bigirin teşe bigirin dizayn eki bikin de bengahavi da lugori wan teşekkürtün he tabi dema ku derkeve dervay çizgi avan xatavan jî rega ku atiye xezkirin derkevin dervavici bebi havi teşed dizaman junuva işte havut sopa politikası Türkiye'de bejin ya mesela evenk feraset tamam feraseta çeteciti esası xuda çetene bana yani feraseta devlet boyun devlet lugori çanda geçi ev ayrı mesele ki devlet esası kadar veki aygıtaki aparataki zor destiye yani devir da tıbaşıya devlet etüne le devir da gavadıncı mı go yani mesela devlete Suriye beri rejiman ha piştivici çıkırın yani Rabun hamuk kemarin vure yani gelin kem etnisite kutte penasakırın Rabun tünek hasbandın katliam kırın jenosit kırın nairoji gele durzi geleki kadime gele durzi kolvure geleki kevnare yani beriko gelin Arap gele Türkmen gele dini hemen durzil vure bune xeyve khaki xeyve valate dolayısıyla da encam eda işte ko derte hole rejima Suriye durziye kabul nake durziye tüne hasbine veki ko çaval sergele Kürt wan tüne hasband wan tüne evkir nasnama on kabul nekir jiber vi divrdajı ev derketa hole yani hasabı wan işte divrda durzi hene beguman parasına durziye je çünkü katliam servan he katliam ser gele Ermeniye gele Kürt he luri gerçi Kürt iro revşeki heri başta cihafadıgırın hezafadıgırın o ayrı mesele ama gele durzici ve ki gele ki kevnar ve hake iro dibine jenosidi da he dvi havi da ji meret tabi mi goya kıyas kırna şer nabe damat beji telvi xev jilta yani mesele ki usaye şahsen ji az ya kabul nakim yani sergele durzil sergele embejin bendes gele kemar hejar gele Kürt taybeti serida erişin kuvara kırın ya kabul kırna bir ne mümkün yani xwazla
yani beyko İsrail Luvan bakısta şevan bata serevan ko leser durziya katliam kimse ne kırna yani. Yani hem lehemberi van katliamana jenosidane ger durzi de be Ermeni de be gelen kemar de be yani geret işte yoksa ne be o hişmendiye ki hişyarbune ki de var da çe be yani gel devir da kadi hişyarbune ki be berpirsiyare ki vicdani ahlaki çandi nişan bede yani. دروشك وسادا يعني ممكن يكون ده الهرمي عشتي تشبه Yani açtı mesela aşitiye mesela ki kurudu derece yani çoğun bejin yani javakarına devleta Suriye Hazar Nesil çulup pencaver var zanın koşarı cihana düyemin be davi bu yani hezin emperyal Rabun rojulata navin nava khoda par vekirin ev Sykes-Picot anlaşması Hazar Nesil notu şazda var Hazar Nesil şazda var ko nakşerre velat el-gori xu dizayn kirin devir da yani feraseteki veki serdes u bindes hata kirin gelin esası ko orijinale vure resene vure ko veki gelin resen data kabul kirin vana tune hasbandın yani leser esası tune kirini inkar ve imha kirini ev pergal hatına vakirin yani alikde devleti metinger ko te zanin bevi havi nakşe ki suni nakşe ki çekerdan avakirin leser vici hene kesa veki khoy khake veki khoy nakşedan kabul kirin dan nişandan ama edinci esas geleko khoy vi khake vi velatye wan tune hasbandın jibervi devir da jibu aşiti çevi ve lazım e nırkı ku hatiye hatan hatiye bin pekirin gelin ku hatine tune hasbandın disa devir da خوی و خاکی نشتجیهن و خاکی رسن کل سر خاکا خواتنه مشاخته کرن دور خستنه وانا لازمه یک بیک ورن قبول کرن ویناوان وره قبول کرن نرخوان وره قبول کرن چاندوان وره قبول کرن اسنما وره قبول کرن هبوناوان وره قبول کرن ol servi yani kabul کرنه ki razı buyuna ki çebe ancak aşitiye ki çebe aşitiye ki brumet yani ne ko arasta kirna jdervada به ترکی اندرگمجی دبیجن یا آراسته کنه کیش در ودا کوچه بله سروی نه به هزین خوی جوهری ورن گل هف راستی خو پناسه بکن شیروه بکن قبول بکن به هفرا جیان بکن به هفرا جیان کرنه قبول بکن سروی ancak tişteki çebe peşaroja Suriyeci veki komego yani nad rastiye ki heye persime tef siyasi nirkhandına me siyasi bu yani de velat da le Suriyen bejin kija de sahida behezbe le ser diplomasiyeci banduravi çedbe yani de sahida ciyete tünebe nigete ard negre te nikarit ser masidacı diplomasidacı te çavan bejin yani encameki rast begri politikayeki rast ava biki o berhemevi begri jibervi de peşaroja Suriye'den ha veki mego heza sereke hezan esası hezen kol ser esası heza xuya cevheri mücadele xud ke tekuşina xud da meşandın ev hezi kurdun jibervi iro peşengiya velatê Suriyeci de aliye feraseta demokrasiyada disa de aliye laisizme de mesela gele Kürt geleki lais yani neziki laisizme yani laisizm aliye ereni de dibecim yani bebi havin ki daha beterce çanda demokrasira vekiriye de navavi da çanda totalitarizme çanda kırkırne çanda tüne hasmandine çanda embejin düşmenatiya derdore xu gele derdore bebi havi tüne de nava gele kurda nırkın cevheri velat parezi disa rojlata navin nırkın gela vi esas dikler servi jiber kodumeşe irod vi varida je peşengiye vi işi bike disa gele kurde yani ali demokrasi da aliye guherinu ve guherine peşaroje da aliye paradigma arastekirin u rastkirin da regehen esası
ku avakirina wî de jî dîsa bey hêzên Kurd di vir de evkekî çê nabe. Yani ne serrastkirinekî çê dibe ne peşerojekî. Yani te viya em dibêjin ji ber ku gelê Kurd di wir de kemarên herî zêde. Yani gelekî wekî ji Araba belkî du Araba gelî herî zêde gelê Kurd e. Mugoya gelê herî birexsin ew e. Hem de aliyê leşkerî de aliyê diplomasiyê aliyê dîsa polîtîkayê de alî konavaniyê de alî rêxistinê de siyasetê de divê de hêzekî sereke bey vê hêzê tu nikarî çareserîkî çêbe bey vê hêzî demokrasî çênabe di heman demê de demokrasiya ku însanekî jî tune hesban tune behesbîne wir de jî demokrasiyekî rast çênabe. Yani me goya demokrasiya rastaqînî di esasê xwe de mafên kêmara radestkirin heye. Yani plural an jî zêdeyî çi qas mafên kêmara bihesbîne û ji xwe re çi dixwaze ji wan re jî aynî tişt bixwaze wî demê pêşeroja Sûriye jî ew be. Yani bi xulaseyî vî bêjim alî nasname, alî ziman, alî çand, alî ehlaq, wîcdan, nirxên mirovahî da ku vî havî pergalên Sûriye, rejimên Sûriye ya jî otoriterên ku îro li ser desthilatdarî ne viya esas bigire û li gorî polîtika dizan bike ve pêşeroja Sûriye jî ew ê pak be, baş be. Ama dema tu ne behesbîne, tu ne behesbîne divî oy da pêşeroja Sûriye baş nabe. Çünkü yek insanekî jî tu ne hesbandin, insanetiye tu ne hesbandine. Yek insanekî qatil kirin, insanetiye qatil kirine. Ji ber wî divê çandê vê ferasetê de nîn be pêşeroja tu welatekî yani welatê ku îran te jiyan dikin jî wisa ne. Tu welat pêşeroja wî baş çê nabe. Spas dikim. Spas. Dema dışarekî da însanekî bêsûc û bêgune bêkuştin tiştekî ne baş e. Hêrekî de dibe birav be. Ev Sûriye dibe diyecekî dî dibe. Lêbelê ev polîtikekî gemar e. Ev polîtikekî gemar li ser Sûriye tê lîstikandin. Ev lîstik zî yê ku dibine sebeb. Yê ku dibine sebeb İsrail dişayîn ne ser Sûriye. Mirov gere sebeba wî binêre. Ev sebeb şikêrê ye. Şikê de çewîrê. İroj ev polîtikê ku niha li wêrê tê meşandin Amerika û İngiliz û İngiltere wana bana di nav da û di hêlekî da zî ne tiştek baş e. Yani însanê bêgune bêsûc bêne kuştin ne tiştek baş e. Lê dema meriv ciyekî bibe xwediyê tiştekî meriv zî li gotin û peyvê xwe gerek hinekî giring lê mêzek e. Ev lêxistina İsraîlê ji ber ku şara hinek tehdît şand tehdit kirin, avan tehdit kirin. Di hêrekî da zî şara jî xwe de nesekinî. Şara zî tiştê ku mesela îro anî ser wan dirziya wan Elewiya li wê derê hê tiştekî komkujîkî herî mezin wî zîkir. Ev tiştekî şermezarî ye. Yani ez hem yê ew tiştê ku şara anî ser dirzî û Elewiya ez wî zî şermezar dikim. Lê belê İsraîl de şermezar dikim ji bo ku li Sûriye dixe. Çünkü îro hukmekî di Sûriyê de ku lêxistinê tune ku tu lêxî. Karin di nava xwe da axaftinekî ya anzîrûniştandinekî bê çêkirin, ev tişt bê şer û bê ew bê çareser kirin. Ev tiştekî rastî nabînim. Kuştina însan tiştekî baş e. Ew kî dibe birav. Dirzî bêxwedîn e, bêkesin li wêrê. Elewiyê ku li wêrin ew zî bêkes û bêxwedîn e. Lê min gotiya şara di ser wan da çû. Eger şara di ser wan da neçû ev yê neda serî wî. Tiştê ku meriv heq bike lazım el meriv bêkirin. Yani tu haqqê şara tu nebû ku li ser durziya wê zulmê bikirana li ser wan Elewiya wê zulmê bikirana şara zî qetyamek herî mezin dikir. Îro ber vê qetyamê lazim e kesek bisekine. Kesek gava ku nesekine qetyam bête çêkirin bê yek ji ciyekî rabe bêje ev qetyamî dî bes e. Yani ev ya ez bawerim şara heq kir. Ahmet Şaraya çî navî başta zanim heq kir ku lê xist baş. Dirawşeke wisa da li heremê aşitî mümkün e û ser vê çi difikir? Nava Sûriye'de aşitikî wiha mümkün e ama bi çi havî mümkün e lazim e bi Kurdara bê çareserkirin. Pirsgirêka herî serî ku bizanibin êdî li Sûriyê Kurd heta ku bi serxwe nebin li wêrî aşitikî çê nabe. Lazim e ku şara bi Kurdara
پرسکریکان نکمزن و به کردار رونی به کردار چاره سری بکه و چاره سری که باشوری چی ببین لید حتی که به کردار چاره سری نکه او دهیشت نوا خدا بپاریزه چاره سری ویتونه پیشروش سوری من نکاره بده برچاوی خوبی بشه چاو و من نکاره بشه جبو چیزی دوی دیره دا گلک او کنه یعنی گلک کوم هنه هر کومک ل بگورا سری خود میشه یعنی ایرو کسی که داره به کومکی خیلی کوماکو به همی گلی به پاریزه یعنی ج درزیان ج ترکمنان ج علویان ج سونیان ج خریستیانان ج کردان همیا به پاریزه یک هیزه کلوری هی اوزی هیزه یپگیه اوزی هیزه یپگیه اگر اوانا همی لهیزه بگوری روشا هیزه یپگی نمشن نکارنه هر نسری لازمه که او کسی که ورد بلامانه اوزی لازمه که خواب پاریز نه یپگی که یپگی جوارا چاره سری کی چکه او نه به هزا کردان نه بروی چاره سری چه ناب کرد دوی روشه دا جیک چوا دبی بگرن والله ve deri em qevid nizanim xelk olarak ama mazın da çetir evi diken ama az fikri xwe de bêjim em çıkarî me gel kişkî em gelwana bîn Vêcan çıkarî me dostî me jî vê de vel Orta Doğu İsrail'e yani em piştavan girin ama şer tabii nekevite çe navça insana navça mirova da İnşallah rahatî bir şekilde herkes mutlu bibitin. دروشه که وسادا آشتی ممکنه لحرمه Vallahi zamanı var Orta Doğu'ya hem gava xuyne. De çebit belli ne dana. Belki 50 sal, belki 100 sal. Vallahi yani insanı mı yapacak gibi zahmet. Türkiye bejin hem neşen rasyonel düşünemeyiz. Mirov irrasyonel. Hatta mirov te ser evdi rasyonel zaman pevet çitin. Hazır mirov züzüna nübün.